iri ni ikosa rikunze kuba muri sosiyete nyarwanda, iri ni ikosa rimwe ridasanzwe umubyeyi akora, ndetse iri kosa umubyeyi arikora agira ngo ari kwikinira, ariko iri kosa ntago risanzwe. Umugabo w'imyaka 40 yafashwe ari kurongora umukobwa we w'imyaka 14 y'amavuko. Yafashwe tariki 13 z'umwaka wa 2025 ukwezi ko ni ukwa gatandatu, ngira ngo namwe murabibona. Uyu mugabo bivuga yuko yari afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko nta kibazo yari afite. Uyu mwana avuga yuko yabibwiye nyina keshi ko ise amufata ku ngufu, ariko nyina yanga kubyumva, ndetse kugera ubwo nyina yamusangaga hejuru, ndetse uwo mugabo arimo arongora umwana w'imyaka 14. Nibwo nyina avuzaga induru aratabaza cyane, nibwo ikinyamakuru cya Gidasamura Movie cyari kiri hafi aho ngaho kirangije cyegera uwo mwana kiramubaza. Uwo mwana yabwiye ikinyamakuru cya Gidasamura Movie yuko uyu mubyeyi we ntago ari ubwa mbere yarasanzwe amusambanya, ahubwo akabibwira nyina ntabyemere. Iyi yari incamake y'amakuru. Reka twikomereza amakuru, reka tugaruke mu karere ka Musanze. Umugabo w'imyaka 40 yafashe umukobwa we ku ngufu w'imyaka 14. Uyu mugabo bivuga ko yari afite ikibazo cyo mu mutwe, yararwaye, ariko uyu mugabo byapimwe asanga nta kibazo cyo mu mutwe afite. Ubwo uyu mwana yaganiraga n'ikinyamakuru cya Gidasamura Movie, yavuze yuko ntago ari ubwa mbere ise asanzwe amusambanya buri gihe, ariko abasha kubibwira nyina ntabyumve. Aya mahana akwiye kuba kenshi mu Rwanda, mu gihugu cyacu bikwiye kumvikana, ariko bikwiye gucika, ndetse uyu muntu bakosa no makosa ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 gishobora kwiyongera kikagezwa ku myaka 40. Iki gifungo gikatirwa buri muntu wese wakoze iki cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ndetse nawe nutekereza gukora kino cyaha uzajye wibaza iyo myaka 30 ningahe ugiye gufungwa. Ibyo bita violi. Urumva umugabo w'imyaka 40 kwanza si ikosa gusa, ahubwo yanasambanyije n'umwana we. Reka twikomereze mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi. Umugabo w'imyaka 40 mu kagari Kaburamiro yafashwe asambanya umwana we yibyariye w'umukobwa ufite imyaka 14. Uyu mwana yabwiye ikinyamakuru cya Gidasamura Movie ko ise yarasanzwe amusambanya, abibwira nyina ntiyabyumva, kugera ubwo nyina yazaga amumusanga hejuru. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimonyi bwemereye Gidasamura Movie yuko aya makuru bugiye kuyabyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo aya makuru ubuyobozi bwa polisi yabwamubwiye yuko aya makuru rwose buri buyakoreho, kandi uno muntu yarangije gutabwa muri yombi akurikiranweho ibyaha ashinjwa. Muntu utarakora subscribe kuri Gidasamura Movie nkubwire ngo warahombye. Aya makuru mba mbagejejeho mba nayabazaniye adafite ivumbi. Aya makuru mba nyahagazeho n'amaguru abiri. Aya makuru mba afite ambasaderi wacu uburi kugenda ashaka ano makuru. Tuba tubabwiye amakuru agezweho kandi amakuru meza aba yiriwe mu Rwanda. Aya mahano yabaye tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. ubwo aya mahano yabaga, abenshi na benshi mu baturage bagize ubwoba, bagira genda keshi gufata abakobwa babo bakabasigira base. Bamwe na bamwe babyanze kubera yuko umugabo yasambanyije umwana we bitunguranye kandi bitari bizwi. Umugabo usanzwe ufite umugore we, ariko yari afite umugore ushaje, niyo mpamvu yarongoraga akana kiwe gatonya gafite imyaka 14. ngahumva nta kintu yafatagaho, yari akiri muto pe. Uko ko hano hari ikintu yafatagaho koko. Uyu mugabo yasebye, yakozejwe isoni, ndetse yateye igisebo mu muryango. Gufata akana kangana gutyo akagasambanya. Munyarwanda, aya mahano ntago ari meza. Izo video na bino biganiro tubakorera bijye bibagirira isomo, cyangwa mujye mugira ikintu mukuramo. Ndetse iri tangazo riranareba ababyeyi bose baba papa muri rusange. Mugiye muri kurera abana banyu, ni mugashake kubafata ku ngufu kubera yuko mama mufite abagore. Wo kugira ngo ufate umwana wawe ku ngufu, wagenda ukagura indaya mu biryogo zirahari za makeya. Nababwiye ko indaya nubwo zurije ibiciro. Ese kuba ko nababwiye ko indaya zurije ibiciro, niyo mpamvu muri kurongora abana banyu.
cyangwe ibi bintu ntago bikwiye kuba indaya zaruriye, nawe washaka amafaranga ukagenda ukagura indaya wo kugira ngo urongore umwana wawe. Uyu mubyeyi yavugaga ngo umwana wanjye ngo ni igitomati, ngo afite itako ngo riraburiya, kandi byahise sha uwo mwana ni imifupa yibereye aho ngaho agataye, ni ntako nta kintu yibereyeho. Ngaho ibaze uno mubyeyi gito wafataga umwana nk'uyu nguyu unanutse gutya akamwita shanga afite ngo amata yishanga afite nyashi, ngo itako ryiwe ngo ni igitomati, ngo amaso yiwe ngo ni nk'ay'inyambo. Ngaho ibaze umubyeyi kubyira umwana we gutyo ashaka kumufata ku ngufu. Ayo ni amahano akomeye cyane. Kora subscribe kuri Kidasamura Amavi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi aya makuru muyabyaza umusaruro kandi ajye abasigira isomo, cyangwe rimwe na rimwe nimugakore ibintu bibi, ndetse ibi bintu muzajya musanga bibagaruka mu myaka yanyu yo hejuru. Mukore subscribe, Imana ibaho ubuzima buzira umuze, ibaha amafaranga ndetse ibaho ubuzima bw'ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Kiganiro nakatagaruka, subscribe, share, comment ndetse gahunda za Kidasamura Amavi zirakomeza.